ngarang press conference tawtuga masisu print media da yamna fazana yawrakhiba honorable MLA Sugnu yamba Sri Ranjit Singh haikiba adu ai clarify tawjage na kawjaba press conference ni maduda laibak thiba haiba tare yamna senior oiba aduga taruk laksu karaba honorable MLA amana yamna section na fazana 24 December da aina tawjaba press conference to madu yengdana madu fully yengdana portion khra yengaga personal loina allegation torpa law minister se law khangre haibagum hair phasam lai ki ne na an noi thamjage maramdi law se yamna khangi haidana law minister sunate aduga ai LLB di pass tawjare adubu law si loina khangba khotpadi ai amukta claim su tawjage aduga khara khangma khara do ai mayam da dum ai share tawjage tawbudu yam senior oibani khigi assembly da issues mayam puthoraktana yamna bhukal ajana ngangba khotpa hegemini yamna research su tawraga ngangbani na koi khanjabani ado sigi matang dadi kitang research se watpra munna ajana koi section na yengdana press conference tawri haiba madum tai thamjage akoi se awai khumgi wadi nachade ko tawbudu haina ba malai a little knowledge is dangerous haba say English ta haibani waro biya de yamasu aidi kitang khangaga aduna ko na laiba thiba mayam thorpus oi haibase adu haina busu leiba aduna aina mayam da thamjani se hoji tarik 13 da aina press conference tawra agagi article 174 of the constitution है asida ahan bada akoigi anirak tawgani ge haibase anirak assembly hamgadoni haibase akoigi numit sida aina chi masu aina mayam bi anthokchabani ai masi amend tawgre akoigi first amendment da akoigi kaino da 50 adugumba 1951 da amend tawgre haibse mayam da ai statement bijakiba madugi video clipping do mayam dong chege mayam tolo video clipping dong to machine to fazan record to machine numit tu da aina statement bi bana masi mana munna yeng da dana u da dana as per the constitution ani rakmani yare amka ritos amendment sudah dah hai clip on hadok hai badi amendment to bese ai tarik 13 gi press conference da ai panjagi hai ji am se na mayam da thamjani ne ado masima na ta da khangda da na asi koi gi law minister na law khangre hai ba ma comment yam personal level fir pase yam lai thibani yam senior oiba member ni aduna masi ai panjagi hai bese aduga aina masi su mayam da chi nu si yen thokhi bana ba amendment to re hai se chi do ki yo mayam dong ti ba asi su press conference ni te yen ke ba adu poni ke se du aduna aina hajening budi hojiki hai ba kaino se amendment to khri na khang da ba mali hai se masi lai ba ti bani ai amendment to re hai se ai mayam da adu mai na press high press conference dai phong thuk chaki adu mayam dai thamjage mathang da na akoigi lairiba issue se akoina nainagadori di issue da neba ni da nate issue se karino constitution se lairiba BJP led sarkar se na violate tawraga ahum lag assembly phamde haibase Sri Ibobina adugumba tarik 12 gi khabar da yam sengna haigi base sida yaureba adu aina hajabge koina as a government BJP led government oina as a government spokesperson ama oina aduga as a law minister legislative affairs minister oina aina hajabadi koigi hairiba hojiki 174 se violate sum to de sineba issue ne sida sido ina ne si hajabana ni da na to like haiga haitega adu khang de na to hun bana to
अदुना हाइनब अमसु लई इंग्लिश ता आई मैं थमजगे कैनो से स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल अपिक वखन खन मीना मीगी मरम वरी सागने अदुगा ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज हाइबदी वखन चाउन खन मीदी आइडिया द इशू द चकनी हाइबा अमसु लई अदुना अखोगी कैनो सी ngang मतम द इशू द ngang सी लाखदर भी इशू दी करिनो हाइबदा हाइरिबो 174 से वायलेट तौदो मदुदा स्टिक तौसे तौदे कोई गवर्नमेंट साइड मरमदी असाइगी एमएन तौरबा कॉन्स्टिट्यूशन द हाइरि से एमएन 1951 द तौरबा कॉन्स्टिट्यूशन एमएन तौगिबा 208 ना एमएन तौगिबा दु मदुदा हाइरि से करिनो हाइबदा आइकोगी था तरुक की मनुंदा अमुक फमदी याय हाइबने अदुदी चही इंद था क्या लई था ट्राइन थोइ लई था तरुक मुंगा अमुक फमदी था ट्राइन थोइ मुंगा अनि फम तारे था ट्राइन पान भी सादे न चही जो अदुना आइना हाइजनिंग मदी चही अमदा अनि रक फमसे अखोई कॉन्स्टिट्यूशन द फजना नाग चली हाइजबने बा आइना हाइबी कांग्रेस मतलब दाइ हाजु पंजग्रे मंगा रक मोय अनि रक तंग फंगियबा मदु अखोइना मोय कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट तो वेना मोय एक्यूज तो देना मोय मसाना खंगुम थोपने बसी याय से खंगना नत्रगा खंगद्रगा हाइरेग्रा हाइदी कांग्रेस ता हमतारे अदुना आइना हाइजनिंग द लाइबा कोई आर्टिकल 174 से अमेंड तो ग्रे हाइजम क्लियरली आई प्रेस कॉन्फ्रेंस हाई की अदुगा सेकेंडली हुजिकी कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट सिना वायलेट सुनतो तो दिया है से माही याम थमजगे थर्ड पॉइंट नसाइगी सेक्शन 17A कोई रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस सिदा हाई से मसीगी असेंबली नि सेंबर रूल्स